Bio jednom 1867. u Ruskom carstvu. Ljub menja živjat! Sprcali su me Britanski u onom ratu kojeg želim zabiti. Kako da vrati menja slavu? Znam! Ono što imam, ono teritorija prodat ću ga. Jer mi ne treba i plus ću zaraditi, tako da vadi pare. Požausta Maksim, okreći globus. Jel ga znaš koristit? Pa u suštini mislim da ne znam. Pošto znam da možda ga vrtiš ono. Razmisli, ima li neko kome možemo ovo uvaliti? Ima u pičku, mati. A Lichtenstein može. Ne znam di si to naš, ali može bijat. Idem. Rekli su ne. Znam, Amerika. Može, dogovor. A sad da ga vratimo unazad. Rusku Ameriku kolonizirali su logično Antigvanci i Barbuci, Rusi, koji su bili trgovci i prodavali su vune, tkanine i krzna. Te su tamo stigli 1732. godine, a Ruska pravoslavna crkva logično slala je misionare da šire Kristovo ime i da grade crkve logično. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj. To je tada bila teritorija kao 37 Republike Hrvatske, kako god. Ili čak, čekaj sekundu, dobro, znači jedan pamtim, podijelim, 2 + 2 je 4, u Africi traje 1 minut samo 60 sekundi, 612 istri. Pa po čemu smo mi ovdje? Ah da, vječno pitanje, kojeg su postavljali veliki filozofi još od antičke Grčke, da nisi mislio na to. 1821. ruski car Aleksandar I izdao je edikt, čime ovo postaje žešće rusko vlasništvo. Također tuđinskim brodovima bilo je zabranjeno generalno postojati na udaljenosti od 100 milja, odnosno u radijusu, da se izrazimo onako stručno znanstvenički. Znači, glumimo mafiju malo. Idemo, tražimo ljudi da istražujemo, brate. Ovdje će sada bude šišće bada zato što je sneg. John Quincy Adams, inače budući američki predsjednik, u njemu je vladao ogorčeni bijes. A tamo gdje je ogorčeni bijes su i začkoljice. Jeboti 4. July, mater majke, ti ga nabijem američki u pičku, ja. Pa je sklopljen Rosijski American sporazum 1824. I sada smo tu di i jesmo. Znači, želimo se što više udaljiti od Britanaca. Još što je više začinilo stvar je zlatna groznica in California. A želimo se udaljiti od Britanaca jer su nam odmah na vratima. Odnosno Beringov prolaz koji je dobio ime prema osobi koji je i otkrio Aljasku. I tu je došlo do dogovora sa SAD-om. Međutim, južni Amerikanci su se malo pobunili protiv Washingtona i American Civil War has begun. I u ovom dobu dolazi do puno rasprava, znači kurci, palci, pa i kriminalci. Znači, Unija pobjeđuje i tu se sad dogovori nastavljaju. Platit ću ti, ne pitam za cenu, ništa nije skupo, kad kraj sebe imam pravu ženu. I u 4 sata ujutro 30. ožujka 1867. Aljaska je prodana za $7,2 miliona, odnosno oko 130 u današnjim ciframa. Dakle ljudi, ošao sam na Aljasku. I u gradu Sitki održana je svečanost predaje. Slobodno opakujte vaše prnje i vatajte voz i mrš u... Pa, riješili smo se te teritorije. Vaša visjosti, Amerikanci su upravo našli zlato, naftu, zemni, prirodni plin, dijamante i svega na Aljaski. Ukratko, usrani smo kao i naša ekonomija i generalno država i planira se napad na vas. Mislim, to su samo moje pretpostavke. Pozdravite kod kuće i nemojte nikako da trčite kopljima. To je to. Sincerely, USA! Jebamo pas mater, glupu, čoravu, čureću, glup sam ko kurac. Jebem ti mrtvu majku u usta. Evo kako bi sad sam sebe odalamio ovom bejsbolkom pa bi se pocepao. Tako da, to je to, Aureva, Miha, nice day. Nemojte ču zamiriti. Čudoj na adresu ako čas zamirite. Kao što ste čuli od Amerike, ne trčite sa kopljima i nemojte isti fažo bez mesa. To je to, sad marš u 3 parlamentarne.